Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Karbi Anglong News ahin pen langsun kimi kahumridam. Karbi Anglong tami breakjam adim along kijui kelang adim mesendo sonsi Karbi Anglong News ahin pen rat atheng nu langsun kimi nangwanpi lake hongjangre angkang hamren pen kilometer ke bak doji him langso along an humrisi adim aklong an paledamlo. Laso along adim aklong an ke paleji aphan bersing terang hamren constituency APHL sidun mepu ahin pensi japonlo. Bersing terang lapen arisang hotum langsun along bun thengpi kaipho keter hai hoi kapang therpon non amat ke kedam je aphan tower mesen abelang lapen komhat ne jongsi him langso along kahumri damji ningke hangdo pulotang te bersing terang adim aklong an paklang donji pusi ningjepon Karbi Anglong along tami lapuson alangsun kaprek ki jui kelang adim mesen do lahai hui kepache thangthelang adim tami rat angno ke wanji aphan aning tami arpudo pusi bersing terang pen pachini ponthu kiduk det arat aphan kerap kapa jeramai ke padupon microfinance along tangka kachoram dun pen tangka kachivoi thun e abang phiatum aphan Assam Sorkar ahin pen mathapon si haikuni ni phaisi arni kerap ke pajerpon microfinance along kachoram dun pen tangka kachivoi thun e ajok benga sor pasik sak aretiti lasi bang so akisung pen tami jokpo pusi CM Dr Tuliram Ronghang ahin pen thanpon Lake Karbi Anglongan Chotkali All Assam along tami kiduk det atum aphan panongsi kado kawe 12 crore atangka panongsi microfinance along apreng kido atum aphan an tangka kachivoi unji aphansi kera pajer pon loputa pachini pon bang swama helong Head Minister Jugen Mohan MLA Bidya Singh Ingling MLA Dor Singh Ronghang lapenke Karbi Anglong Autonomous Council EM MSC satum sitami chetongdun Karbi Anglongৰ কাৰণে দিনটো বৰ আনন্দৰ দিন আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ MFI স্কিমৰ দ্বিতীয় ফেজৰ আমি ইয়াতে আই মাতৃসকলৰ চেক বিতৰণৰ এইটো অনুষ্ঠান আমি ইয়াতে সৰ্বমুঠ 428 গৰাকী আই মাতৃ সেকেন্ড ফেজত আমি চেক বিতৰণ কৰিছোঁ প্ৰথম ফেজত আমি 6000 ইয়াতে বিতৰণ কৰা হৈছিলে 25000 পৰ্যন্ত আজি তাৰিখত আমি 20000 পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ এই ঋণ পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে 89 ডেজত যিসকল ফেইল আছিল সেইসকলক আমি ৰেগুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে এইটো অসম চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কৃষ্টিৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সকাহ আৰু উদগনি এইটো অনুষ্ঠান আমি তেওঁলোকক আমি ভৱিষ্যতে চিভিলটো ভাল কৰি দিয়া হৈছে বেংকৰ পৰা আকৌ তেখেতসকলে লোন ল'ব পাৰিব আৰু তৃতীয় কেটেগৰীত যিখিনি থাকিব সেইসকল তেওঁলোকে একেবাৰে পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গ'ল আৰু সেইখিনি আবেদন কৰিব চৰকাৰলৈ পৰ্টেলৰ যোগেদি আৰু তেওঁলোকক চৰকাৰে বিবেচনা কৰি সেইখিনি তেওঁলোকক মুক্তি দিব গতিকে এইটো অসম চৰকাৰৰ যোৱা 21 চন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ আমাৰ নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি কথা দিছিল সেই কথাৰ মতে কাৰ্যকৰী ৰূপ লৈছে প্ৰতিটো কথাই আখৰে আখৰে পালন কৰা আছে এখন চৰকাৰৰ দিনত আৰু মহিলাৰ কাৰণে সবলীকৰণৰ কাৰণে লোৱা পদক্ষেপবিলাক যথেষ্ট এইখিনি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে মহিলাসকলৰ হাতলৈ পইচা আহিব লাগে তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হ'ব লাগে মহিলা যিহেতু তেওঁলোকে সমাজখন গঠন কৰে নিজৰ সতি সন্তানক ভাল মানুহ কৰি গঢ়িব লাগে আমি জানো মাৰ্ডাৰ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টিচাৰ অফ আ চাইল্ড গতিকে তেওঁলোকে মাতৃসকলৰ যাতে কোনো অশান্তি নাথাকে কোনো সমস্যাত ভুগিলা নহয় সেইকাৰণে চৰকাৰ খুব যথেষ্ট সজাগ এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে যিকোনো আঁচনি আমি মহিলাসকলৰ কাৰণে অৰুণোদয় হওক ইণ্ডিয়া মেৰিয়ে হওক কৰ্ণপ্ৰদ আঁচনিয়ে হওক যাতে সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হয় আমি চৰকাৰে চকু দিওঁ যাতে মহিলাসকলে কোনো অভাৱ সন্মুখীন হ'ব নালাগে এতিয়া 20000 পৰ্যন্ত 428 গৰাকী কোনোবাই যে সেই 89 ডেজত যিটো তেওঁ আছিল বা পে'মেণ্ট দিবলগীয়া কোনোবাই 20000 কোনোবাই 19000 কোনোবাই 14000 কাৰোবাৰ যি লোন কম লয় তেওঁৰ প্ৰিমিয়ামটো কম হয় যি লোন বেছি লয় তেওঁৰ প্ৰিমিয়াম বেছি হয় সেই পইচাটো আমি দিছোঁ এইটো সকাহ আৰু উদগনি আঁচনিৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোকক সকাহো দিছোঁ পইচাটো দি আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ মনত চিভিলটো ভাল কৰি দিয়া হ'ল এই 428 গৰাকী মহিলা আকৌ বেংকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিব আমি আজি 60 লাখ টকা ইয়াতে বিতৰণ হৈছে Kat News a reporter Kelvin Terang aputhak mojadar Ronjit Ronghang Pherangya maike phapon Ronghang mojadar Ronjit Ronghang aphan arondoi pen medu ke rungla pen longlei pataka silam akele atangka ke hang pendang lo asonson arondoi aputhak Kat News a reporter Kelvin Terang pen akoinang ki pita pusi mojadar Ronjit Ronghang pen Pherangya thengnu lamthe jaipon
lapen kini phana khoi kewan alam nikep angbong angthek paklang thek the pulo tangte law and order along anta lam hoi pali damnang kok pupusi lamthe jaipon Kep apor nili hai mate nili official along pherangke atheng no mate press met kachipinang kok athe Kelvin terang kat channel aferangke dongkamukam alangli kipu nijang Karbi Anglong kaparlo dongka revenue circle along jasemet rongkhang mojadar along longle amidu kitu anam lapen land pata anam Karbi Anglong Autonomous Council pen aron kithik tang ateng pen mate kapang room toy ateng pen kali si aning hang aling krung tap mate aron repen anam ke hang dun laan chot kali student atu scholarship PRC aphan anta iri dunde pusi pakla nombor se ala peklang la puelo longle amidu kitu anam that means revenue collection lake nili council kapithik arona teng pensi kam claim lo nili humpurti kali nili ning hang aling nili runglongle nili phan order na litum lang ek tame la helo revenue collection order lang pakano ladaket tok la helo sika phoadim siakep lake rongan lo lapen tahun kapuria bangke first class second class third class pudo first class bangke 250 adim 300 pusipulo lapen second class bangke 200 puadim along 250 pusipulo lapen third class bangke 50 rupees adim bangke 75 pusipulo la suateng pansin nili kam claim lo nili ladak along akaprek ketok dam nang tabare di ohormu kali bang konsil koson ma nang ki pihala suateng order pensin nili kam claim lo sita isi ladak nili kam claim do order mane komane patawan pen jong si update ave pulotang te nili tok dunde alang tum update vek nahi athe alang tu wan komane bang wan po 2022 pulotang te alang nikan si tu jok lo another hadak nikan keblo ne nikan koilo ne hala so nam e koson lo alang litum update do hormu pen jong si nili tangka poisa handun tabaret pute lake nili phanang nemot pusinika nutin la khazana kitu atum phanan ta song si thak Nijang Karbi Anglong hamren rong sopi hanging bridge lata isi ki jui kelang dam abang ke hongnai adim non ke towar ke mimedet ajok apor ke padam ki jui dam kelang jir popen ning arong chipi dam ji aphan ning ke hang abang dota donaka sonman detlo hanging bridge kedam atowar gari pen pupe sitami ekeng pen antame kedam phere mimi anpin angdeng antanglo labang so atowar hanging bridge kedam atowar det kali phongjangre rong hidi hawar arat atum tame hi atowar lo jirlo phirlo kali anarlo antame kedam phere mimi athe towar longlor ahir kang tangrak ajok penang an adim alongki towar ajak bipik lapen kangrai thuji angring thetan labang so towar aphan alum pen langroi tongklok antame kalwar ki pipedat ajok arvi khejang aphongten longlor ke pon lapen kangrai sen gravel tame nang thoklo bonta achi tim anwe labang so towar aphan ke the kiding aphan tame nang selam thapusi bersing tarang APHL se hamren constituency dun me thupen pachini pon Hilo ho hala hamren hala bojar ban pen nangki sui pen abangke sen gravel ta nang thok lu amasi sa sen gravel nangi thok bang ta achiti man mang ton kok lasi nili karju bang tung bangke asen gravel tong padorun edat loma mute scheme nangi lis achiti man vet loma po bang lasi kosona sen gravel nangi thok map sen gravel jong si thok me sen posonte ladak ta laning rai re da ji polomi rak ben stame thang sen gravel ta nang thok ta jahak an si nang thok chot an si hala sen gravel ke thok a jo bang ke non ta misen lang stame la alang litum hala la ta nang papleng lim la puta kali de e beng an nang thok mat ampar ke nang thok thedet la puyo kiwi amasi la sen gravel nang ke thok the pen ta isi ge kahing no i ge doke dolo la puliyo la sen gravel ke thok tang kilometer ko an bak dolo
sen gravel ke thok ni liga chini dam ateng pulote ki pun vera bange kalidet te majo seta kilometer isira e beng la so rokom si do choji thai Hai. Labang so kilometer kan waktu pahadak incina dolong tok blokan ke. la bangke nili ahisa bange chini don pememe seta kilometer hini ba hini ra e beng la so lom nam si do ita hai